ذي قرة عيوني ها هي صلاتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نمادكي نمادو أرغن من أدا كرما نكرم مچن أرغن منجي إيمان كما أدي كافر كم بناء فاوا أركمه ما النبي صلى الله عليه وسلم غاريهنا أدي كيرت قرآن أرغن من فاړو انگين وتي نمادكي نمادو أدا نكو أرغن من إيمان كم جمتيجا دمي نتبه بينه عمله جوتوجا. إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي بيكلون غاريهم أسفا وني عمله على كدو كلهم جسابون එමීහකු ඉස්ලාම් දීනුම් බේරුවගෙන්දා අමලේ නමාද ෆියවා තිමම් බේකලුන් දෙකේ වඩේ නුවත දිනේ වඩේ නුගන්නාමෙ එහෙන්කමුන් අල්ගොන් මෙන්න එයිගෙන් දනි නමාදකි අල්ගොන් මෙන් හැම එකනි එ නමාදුගේ මච්චන් ඊමාන් වෙගෙන්නේ කබූල් කොග්ගෙන්නේ නිමෙන් ඔන්න කමෙන් නූන්ක එ නමාදු අල්ගොන් මෙන් අදා කරමුම් වෙස් ගෙන්දන් ජේනකන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහුම් වර සාෆ් කො බයාන් වෙගෙන් ආස්ෆාවේ حديث كرفني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. مسلمنا مشركنا دمدغاوا انفاهگeki نوت تفاتكي نوت فاها كرا منگنكي نماد enamadu dukollafi kama vanama nota enamadu alafi kama vanama emihako kafiru wegen danete. Anas radiyallahu anhu ge arihun asfave ekale gfanu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu ge avahara wadagenum wogutuga newa holiyan elemun dieru ekale gfanu ummata kurevi emme fahu wasiyataki namade hadith kurevi as-salah namade henkamun namadaki argul menge hayatuga emme fortama wes adi emme fahum wes ada kuranjihe alukan iman kamuge matiga demi hurumattaka iman kamennuwe namadu ada kurma nule ehenkamun komme miheku wes emiheki muslimek gotuga hurumattaka mu'minek gotuga hurumattaka namadu ada kuranjihe namadu ei deenuge rukunekkamuga qabuluko eyan iman we adi hama hemme e namadu e akuga ada koranje faharigga miheku ehen amalen ada nukurumge sabun misalaka ramadan mohoga roda misalaka hajju misalaka zakat ei deenuga kande elifawa rukuntakkaman ena iman wa haluga wes ena kiban ekankan nuhigi kamuga avies nota nukuri kamuga avies islam deenuge tarahan wagutum beruwegenne nude namada khilafa namadaki e namadu ei rukunekkaman ena iman wes يعمل نكرا كما فانما إسلام دينهم بيرو جندانه عملك كان أقول منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذي قرة عيوني ها هي صلاتي.